hobiem. Tama Yesu Kristo ba no osayare no osesa sayare ma anifrafo ahu ade no. It this time around no there is no prophet in Ghana that can heal. Healing prophet for am way. Healing prophet for no where are they? Akwakọ edidie no onom, edidie no onom, edidie no onom, edidie ne cars, any mansion, any edan, any cars akese e na sese Ghana fo yanim. The Awurade betua ni na eka said the university. Awurade betua eka said the university. Awraho asefem, awraho, oje okra wonte ase. Oje okra na supo hinu, oje ho na supo kra hinu. Wo eya to de bia na ya se wo ba fra wo se ye Kristoni. Etiture bia etimi show etimi wura mu na wo busa ho se nti Nyankopɔn ayesom no te se Nyankopɔn na ti ase ade so de na oka nkwase asem hwe wakoche camera si so cancel phone ade ache camera si so cancel phone na de obi agu obia no eno anu obi abetwa de obi agu Kristofuo nyatsom Kristofuo nyatomfuo de obi agu biara eno anu obi abetwa do obi agu obia no eno no betwa do obi agu obia no eno no betwa me wo power kwa me fanto me ho se me ye prophetess mo amudi Yesu atom so amusi Yesu abia mani amuye Yesu ho adwuma edifu akese a menim se at least e ka ba akokura betimi aka se hey anochi supreme no o se hwan okoyi o mabiem anasa anochi o ho nto ntigyan hwesika kese e hweka bebrebe hweka ni sika hweka bebrebe me kenya nsasem no ebi ntro nkwase asem nkyere me meka hweka bebrebe a Ghana fo atete just to save a life he anoche nkwase asem ayi evangelist ade se wanya nsamfo na wo ti America ho na wodi na ho Kofi Adoma wani oneku no Kofi Adoma wani oneku no ade de wo se medika ka cha se wonim nyansa ade medika ka se wo no wo adwen no e wo se yetimi kopam mu e wo se yapam hadwem no kos nyansa ni ade wo adwen mu na sebi wonya sebi enkrofo so behwe wo ntide bia ka nkwase asem ade enya your fault, it's not your fault ade senka ya ade anka ayi Mr. Osekwa me despite mo de wo ma interpua ka by this time come me sure say won sem fon na wote o car ni mu no a wo kan ka wagyan senka do ma interpua ka by this time kan sem a wo tete wa na wo kan senka betimi aka bie mu a ene o asa betra kan sem fon asa nya nkrofo 700 e hwel asa nya nkrofo 700 e se hwel ada agimifo ada wonyim ni ansa so o ma me wo so wuti bo fam o ada waso camera kan sem fon. Who are there? I put it to you, say, we are baby bonsam. We no kasa ne kun, are not supreme. Are there? We are baby bonsam, ye baby four bema. Wo, one no ye, we are bonsam, are there? We are baby four bema pa, who are there? We are baby four bema, intina, we bushing for by our mechanics, 28 years boy. One be so come to can't quasi. One be so come to so cancel phone. Now, what ya wo are there, or time, baba? What time beba? What time beba? Sanke sikafo Ghana come wasam do ama interpua. Say wo define mo character and ka wo jansan funa wudi no. Ka wo jansan funa wo keka no e wo platform no so no. Wa bodam adwene nya adwuma. Wo crazy negu wa adwen mu. Crazy negu ma no ade na adu crazy negu na adwuma men ka kere so na adwen nya adwuma. Na adwene nya adwuma obi antimi ka no kra ne nkire ade a me pututu imano ade se onim nyansa na crazy negu na adwen na se wa bodam a yenum bi abodam ma awurade yenum bi no ya bodam ma Yesu ye ma ne mefa Yesu anim tutu fom na na do onye horo oje baibon sam baifuo be ma when suo ba baibon sam be ma ote America won hu ne ho anu a ensamfo ne kwase asem ne friend masem eno so de bia wodi na nye ne fault nana me ade enye ne fault die asofo ne mu bia Ghana nti na wanya ho a wotimi di atem de bia no imanu ade enkene ade atoye ni sei asamasia na imanu ade aba so camera say Kofi Adoma wani ena eku anochi supremo Kofi Adoma wani senka sabi prediasa Ghana fo asofo ne mu bi kire say your healing power wo ha e ka den kwakena no atum
Nkai manu adan ka wakana no atum. Eka wakana no atum. Sanka Ghana fo no mu bi, edinfo no mu bi, etimi kire se, Yesu tama Yesu de sayare ne bi da so tiase. E no mo sa supremo yare, e ma ye hu ba bia yare ni free, se ye dokota, se ye sunsumu a, ka de metwe kamera kan kwase asem. Enka de ne hu nanim atwe se wo mafunu. Nanim ne nafunu atotom se yalefo. Ka yalefo bi ti se imanu ade, emetena bontin ka se Yesu kura wo ye kwasea, emedidi Yesu atam. Enka imanu ade senka asofo na omudi omudi title ato am ho so mu ye prophet ne hwan ene hwan na hwan no enka momumu baako e ba bonten be ka se Yesu tumi ya na ode sayare ye be sa no chiade enka imanu ade onka nkwase asem aboa bi sa no imanu ade aboa bi sa no te wodidi Yesu atem edidi asofo atem aboa bi sa te say manu ade na adwenya adwuma no ete ne platform so didi asofo a mbetimi awo no asofo enye ne size kura ne wo mo wodi wo matam because wo no wo hu se nyame mu no kura no enka bom ni ho odo ni ho ebi musu ye fake na wo ade de wo nko awo yakasa menya hu adwuma ka seconds wo sa no wo ho fun sa no wo nipa fun te se wo nipa fo nipa fu bi ti sewo nipa fu bi ti sewo me nipa fu bi ti sewo kawo ka mama me didi Yesu atem embe ka sabi nsamfu ohene ba wo se magimi ameda wase magimi ti sewo a wagimi a wo ba me platform so keka nkwase asem kire me no na me yese didi atem kumi wo munim nyansa wo ohene ba no wonim nyansa so ofri ade ho a me bedi mu djuma mu bedi mu djuma obi ewa wasori ahwe camera si wani na abedidi akwase Kofi TV na ko enu wakum boy no se Kofi TV na eku no Kofi TV eku no wa ne dahi kwa me dispatch twetwetwe nkrofo moja awura de nyankopon boy we amanya me pressure kosoro me ka bibia aboa bi san ma bia me platform no bia me ni matem boa bi sa te say manu ade no wo bedi Yesu atem na yete wo hwe me ma boda mama awurade ontimi ma me hwe hwan mo mpai ma manu ade Bible say wo bi jimi atia no hwan ko mpai ma no microphone say ontimi ma me platform so afa wo sam funi free platform so ko mani ensu ade na mo de tititi bu fie na mo ni djuma bi adi no sam fu akwa ya sama akwa mobile obi platform so say de nipa ne kan wonti ase free so kwa me mpentima obi aso bia megina me platform so emanu ade din samfo no mutimi ko ne kwa ka kire no de bia no de nkrofo mani mu twitwi fom de bia de nkrofo mani mu twitwi fom de bia no de nkrofo ni mu twitwi fom mutimi ka de na kire no samfo akwa so there odi asofo ani ma yeye edi asofo ani mtwitwi fom na we Illuminati aboa bi sa no wo Yesu kura wudi Yesu atem wo anu ade wo nim da wo bewu wo enkwa kura nya ode na wo bedi Yesu atem wo enkwa kura nya ode enkwa kura wo kwa nya ode enkwa kura wo kwa nya ode na wo bedi Yesu atem abedi asofo atem aka ho wo se bedi asofo atem asa de Kofi TV abeka se on na ekuma no chi supremo de bia me sofo ma me ka se mi wo se enye ne wanwase ebedi adifo atem because o ma no mama mo ho kwan because enye na akra no mo pa ma awurade o sikadie onom ni adie ni oda enu na mo hwehwe enu ti de bia beka so di asofo atem sa kagimifo we emme so kamera sinu so me ka se Yesu kra we kwasea emme ka nche ye se Kofi TV na eku ayi anochi supremo o metena ne platform so emedidi atem minim sa Yesu ni kura na medi nachi na nipa bi ti sa ade wontemi moka ata kura mi nkodi nachi say madam do you know that Yesu oso kura fa wanim ahonhon se bo fruit free me phone so ko wanim ahonhon se bo fruit say do you know that Yesu minim Yesu no na ade onim no minim sa Yesu no ode na onim Emmanuel ade na no na ekumbo me so e bai bonsam Emmanuel ade ye bai bonsam
Emmanuel Ade no to US a minim de enti a Mr. Osekwa me desperate fa Interpol nkoche no enfata me ebe fata me pa Yesu Kristo kan wo sisi wakwasia so wakwasia obi jimi amo muntimi kanche nipa no wo so de wo jimi no enfata me me dem sem Yesu ntime di atam de min sem fata kra se be fata me me di nipa enimu pen ye den se nipa be praise me de ye den se nipa be praise me de ye den enfata me se me defend Yesu ahu mo ma dwenya adwuma muni na ma dwenya adwuma she muni na she na Emmanuel Ade aso camera na we Illuminati Emmanuel Ade de Yesu beto se Yesu no weed Yesu eye kwasea Yesu agimi didi Ghana fo asofo atam na motefa ene wo so camera si ni su nipa be 700 na egu so ene Ade so camera si ni su se Coffee TV na eku anochi Supremo nipa be 700 na egu so mumu ho na kanya sasam tere no India for doctor no say twen sika de aka no sa India kuro ne so sa ne be ye donation ma akura girl ba ku bi e o kidney problem me ba be ye donation e Facebook ha ye nua ba ku na ne kidney asai ye di ni duru India ho a omu ye operation wi ne so okokoma 2 days later na akura ne wu ye India ho nti Ghana doctors mu ntimi nya operation Ghana doctors fo mu ntimi nya operation Ewurade Nyankopon hospital akakraka na yesisi wo Ghana no nti doctor bia no obetima your operation this is the second time omo edo makọ India akọwu sa girl ba ko ebe donation ma no ye di ni ko India no kọwu ye na na edu bechi jano wo de ma omo munjimi wo so me obi a me wo so odidi sofu bia tememe di natam bi Nyankopon kwa nim se ona medi nkofo atem na na edu wo de wo ye sofu obi di watam a jano me hu ni pakora meye na mesuma ye ni bia nsa na ma block no Udi and reply obia nipa no obedidi sofu atema me hu me ye ni bi mu de so asofu animu chuchuchu form sa foolish people who born you by mistake mu de asofu animu chuchuchu form na wo fie ka asofu wo fie anka wo na anyam asofu animu bi na ayama we ni na aba ne sa asofu animu bi na ayama na yedidi asofu papa fo ni na yedu o matem India this is the second time yedin crofo ko India o mawu It's in Ghana hospitals. Where are the specialist doctors? Where? Kolebu, anyone, why hospital? Into special doctors in the Hey! 2 people sent to India and they are all dead. Mami ya de mami ko India see ko any kidney operation. Ya mami operation we yeso kokoma. Mami free coma by ya wawu. Ye de anochi Supremo so koye later okoma afa onu so awu ama India for na twen sika na aka no omo ji omo sika aka omo si aka balance chasi ya fa balance na omo kra menye so kra se em se efunu no kra omo de mema he menye so kra se em se ye ya fa balance no kra nka ho a menye so se efunu no kra omo de mema ya bagana hwe Sheweni na ani ato ma bi a friend Ghana. Ekwan ne ade esika ye. Ekwan. Enti me fa special doctors in free England ne America so amomra Ghana. Enti me fa special doctors from abroad to Ghana to work for the nation Ghana. Aji sebi o my friend Ghana na me hu bida a obi yale a yetimi kokuru no free Ghana e de ne ko India me mama ne ko wu ho hwe sika kakraka yaje sika kakraka yaje nini na akire so India for say anochi Supremo so yesa adeka ye metua munya sa mode nkrofo ko India o na me say anochi ka ho anipa mienu no mo ko mawu na Ghana buy mum for special doctors and mra Ghana umetimi ahwe India for no krom ko USA akwakwa surgery na mo Ewrade boy what na ekuro bia ya wo ye de akoton de it's so serious munya yo samude mabusuafo ya la mudo mu ko India o na India for kura ya le mu ko America na India for ko so mu ho yare
Wo mo be say yiyi nipa no body parts na ma sa ton. Mesremo sa ye be ye donation ma ge obi maame ye de maame ko India ye no operation ni wie no ko coma from coma no owu ye. Mama yam fighting for special doctors in Ghana. Ni nyai o say ye ko India ye nyai adai. Mum ye nyai o Ghana by nanado dankwa per special doctors bra Ghana why? Per special doctors bra Ghana and obi yare stroke kura onya doctor papa hwe no. And obi was stroke kura doctor papa hwe no. Obi tiye ne yakura na gise wa bremu ansa na obi ahwe no. Ah, it is a kind of politician ba and come move any by UK ni Germany ni America. Moti o ma mu kura mu yare a mu politicians for mu yare no ma ba brochire. Mu yare ti mu special doctors bo mu ntena Ghana. Inti mu ti mi for special doctors trained qualified special doctors in Ghana. This is the second time or third time in our record and for free Ghana akwa they are dead. Me say na biscuits give be a donation man no mama ye ni mama tua $27,000 e me say be boro kra $27,000 o mo de ne ko India wie ye so okokoma ofri koma pe ye say mama ewu yes mama ewu sika bebrebe ni na asiegu e be ne hu so mo kra ne kunkum ye nkrofo Germany wo ho, Ireland wo ho, America wo ho, musi ekọ India. Na nye China kura, China mpo. Enye China mpo. Germany wo ho, Ireland wo ho, America wo ho, Australia wo ho. Munya be bia amfa nkọ. Johnny, nurse ni no. Ghana ni nurse ba ko maame. Oye nurse ni wo Ghana. Akura ni maame boka 27,000. Ene de ni ko India, okọ India omokoku no. Omako kuma ami afiri ho ntimi kwada Coffee TV kwade anochi supreme buy say yemu aboska no e ka kito mi koka se bra India ne de okwa wa hwe obewu na eja mi koka e beka se mi koboda wuto na mde share me ho tena ase yetu o ma bi mu a te se yeni mu bia en Ghana yate yeni protection bia yeni bibia boye ho ban wo Ghana mu Bibia ye corrupt wa Ghana. Everything is about politics. Everything politics. Men's go na mudi mani esi men's go so. Men's go na mudi mani esi so. Sanke o my papa mu a enka na apia emeye sa ade we. Sanke o ma na yetim ne ani mrade ene ye nkwan ye ho ne agye ye ho a enka na apia mensa mebu ye kwasea. Mube kukuru ska ko for specialist for free Germany, India, America, Australia, London, no, India. Maji India for di. Omo kunkum ye nkrofo yi omo nipa omo akoma ene omo private part no omo tonton. Ene omo tonton. Ena ye te Ghana. Hwe sika bebrebe. Hwe sika bebrebe. Hwe sika donations. Sika obo otuo di ma ye kra nso. Sika donations enkrofo ye. Na ade yalefo bi ade yalefo bi asore e cancel fun e kire Coffee TV ohumobro ni a won obuabu ankrofo Derek do obedi matem bi agai me etem de ma gibia misamaka no kra ni ebedi matem 10,000 kra don't care let them insult me me sure say me nuanom bloggers in penifo wo so senken kwase asem na me ka de o tell me so him stop but omo wo so ye nyansafo empenifo hwe me asofo empenifo hwe me omunim se nyansasem na me ka ntino me de yaw ahyeme eye wo nua be ma no nanka o nkasa ena obi kan kaso akra ya better kaso doctors kra ya better o so de ye de yankrofo ko India ni asua ye ko India Coffee TV ba so obeboa boy ena Emmanuel Ade ne te wodidi na tem no ena Emmanuel Ade sof maame ne woso sen kansenfo na meka kwa ka chem se menka te ko me maame ne te fom ha sen kansenfo ne jimi sem na meka kan maame ko be ka chem se maame ka te ko no ne betena se enso so me de yawo sa na me na nya accident sa Ghana wa hwe ya mekun Ghana wa hwe ye Ghana
What in a Ghana say wo the what me name the nation called Ghana. Who yalia ye nyata mo kura show nurses for kasa rough. Uko who nurse kasa trao by heart. Nurses for Ghana more dear doctors so kasa rough. Ebeden yen swaye nko India. Ebeden yen swaye nko India memu. Ebeden yen swaye nko India. Ebeden yen swaye nko India. Nurse for Ghana more dear kasa by heart. Come kasa by heart uko Ghana na wo yade a biscuit nurse for gas no kasa rough ha kasa rough nkwa omo kasa te se de ase yenye nipa omo kasa te se yenye nipa Ghana for nurses and doctors se ukopa na ukoto de wo musi nipa kasa na nke de anoche beko India. And care they are not to be India. Can India and I didn't come and go to India. Obi benu mo nyamfo say. Obi benu mo nyamfo say care they be ko India abra Ghana o. Abra ye be hye no kra ma na wu abra obi amfi no. Ye ke be hye no obi kwakwada hospital wo sa ata ye be tam ye be nyama na ye be hwe no na nko obewu. Ghana Tama kedi anoche be kwakwa to hospital wa obenya home no na nkobewu anurses fo mu ade doctors fo kasa rough kasa te se de se bi omo ne nyamu nya nipa omo fa mutintu sumie so mumu ade sa mte beden e beden ye nji India fo ni e be ya den because corona e wo mu kura no omo kura mu nim hye na omo so omo ye nurses no any doctors ko omo mu nipa ke be so ya ko India en ke be so ya de ko India and kebe swaye de yakọ India Ghana for nurses for kwa afi na wo yonko ti wono be ye nanim star bi te se de wokora wonya nipa afi na ba be ye ne ho star bi akira na wait for the doctor is coming wait for the doctor and ka wo be ye ne ho star bi akira te se de wo ya tantan dia bi abra brochira for nurse create me save life nurse abrochire nurse create me mo bi nkwa nurse but ko Ghana na ko he nurse for emu ade a doctors for kasa rough and so politician we go hospital wonim say hospital na man na otimu no doctor specialist for bia no anti obe fly ababrochire ye vice president yare ye na brochire no buy London no buy and I didn't want go India and I want to Ghana hesika kakra ka omogie omo say ka kire ye say anoche ewu so omo hia balance anoche no wawu o so India for adokota for say omo hia balance ama ne Jimmy for ade sebi wonim nyansa aso camera se kofi adema woni e na aku no ene ade aso camera se ne so se kofi adema woni e na aku anoche supreme nti obi ba abroche no so ma Ghana bi mu a we ye blame no obi ti abroche 30 years 40 years was won si Ghana da obi ti abroche 30 years 40 years was si Ghana won ma bi da o ma Ghana da obi atina abroche 20 years was si Ghana de won ma bi da because wo ba Ghana no be yale kro obewu ye wo maya edifuo ne be hyenkom se nkrofo bewu wo maya yatim doctors papa ni ho ye se ni edifuo mutimi sa yale asoso wo so enu ntino amai ma no ade de bi oba bedidi yatem amai ma no ade etimi so camera obi yeso wo bo ni nua pe na ma no ade aba abonten se nipa no ona akum asomasi. They say this is the second time Emmanuel Ade person tell say Kofi Adoma won akum krofo na Kofi Adoma won mesra mu muni mi ntapo kwan na mutimi mfa lawyer ema yen serve Ade letter na inti Ade mutimi ma Mr. Say Kwame despite inti Ade mutimi kanchen so ogumani mu asinti mu ma ntapo fo abeche no waso camera enya nkrofo 700 si so hwe no waso camera enya nkrofo 700 esi so hwe no